Lakhipur online puthok saba October ki tang tara mari ningthau kaba numit ki Khomjinba Pao tabirase ahanbada maroi Pao Ultra Sanglen sana konung na sinduna Kangla Ultra Sanglen sana konung da kwaktan bagi thorom pangthokre Badarpur Chiali bildagi lupa crore mari rongi oikataba heroin phare Manipuri Students Federation gi kuntaruk suba mapok kumon thorom jiribam da pangthokre Haridwar gi jail da pangthokiba Ramlila gi tangka kamada yonggi saktam langkiba phadok ani jail dagi nanthok tuna chenkre amasung Maharashtra gi hanagi mantri amadi NCP neta Baba Siddiqui mihat kamari lenana Mumbai Police na miyoi ani phare Haujik mapungoi Pao tabirase Manipur da Maihorul dagi lebak ningthauna lamdam asibu chakhong ngahong nanaba madi marachet palamdam mama oinanaba meragi tarani panbada ngarang nongmaijing numita kwaktan bagi thorom Kangla Ultra Sanglen sana kunungda Ultra Sanglen sana kunungna sinduna pangthokre thorom asi lebak asida leiriba tinmu phattaba laimu phattaba ayetpa apanba piba amadi phattaba kaya lakadaba sing tanthokduna ngakthoknana bagi thoni thorom amani Ningthau palingai matamdagi chatnaduna lakpa thoram asi launching pural yauna sana konungi phamnai basingna ningthau leisemba sana jawbada khuramjaduna thoram adu haudokhi Ministry of Tribal Affairs na ST community mahiroi singi damakta leibak asida lingkhat kadoriba ekalaiba model residential school singi manungda school taratret Assam da lingkhat kadori Makhal suna yauraba school asina tribal mahiroi singda matamga chunaba quality education phanganhana papandam thamle Badarpur police station ki manung chanbada Chiali bilda Karimganj ki SP Partha Pratim Das IPS na luchingduna chathakiba anti narcotic operation amada ngarang heroin gram changmaga nipunipan dasamik nipanani phagatkre polam sing adu kaithel gi mamalda lupa crore marirom oigani haina panari Mizoram ki number plate nappa gari amadagi hairiba polam sing adu sabon kep nipunipan da haptuna purambani hairi thodok asida chenaba miyoi mari Abdul Basit Faizul Haq Tajuddin amadi Nahim Uddin police na phajinkre Jiribam gi babu parada leiba Manipuri Students Federation MSF office da MSF na sinduna Manipuri Students Federation gi kuntaruk suba foundation day gi thoram ngarang ayuki pungtara thaba matamda chinglem na pangthokre thoram asida All Jiribam United Clubs Association ajuka gi president Mutum Maipaksana Manipuri Students Federation MSF District Committee gi advisor N Dharmendra Mitei Manipuri Students Federation MSF gi president Sinam Iringanba All Manipur Women Voluntary Association Amoba Jiribam gi president Priyadarsani Devi amadi Jananeta Irabot Memorial Trust Jimet Jiribam gi lifetime president Dr. Chandam Kamalna Presidium members oina saruyaduna daista phamki thorom haudok lamdai Presidium members singna MSF ki phiral singkhatki matungda maira chukatuna thorom adu haudokhi pangthokliba thorom asiga mari lenana miyoi kayana MSF na tawkiba thabak thorom sing paladuna wapam kaya phungdokhi thorom ga mari lenana MSF ki member oiramba sing amadi Jiribam da leriba press media gi miyoi singda achamba lengyan fi khudol tamduna thorom adu mapung phana pangthokhi Handakta Dasera numita Uttarakhand gi Haridwar da angak pathodok ama oina Haridwar gi jail da pangthokiba Ramlila gi tangkak amada yonggi saktam langkiba phadok ani jail dagi nanthok tuna chenkre Haridwar gi jail amada Ramlila gi thorom ga mari lenana pangthokiba thoromda jail gi phadok ani adu Hanuman gi lanmi oina yonggi saktam langduna Ramlila da saruk yakibani hairi yonggi saktam langkiba jail gi phadok ani Pankaj amadi Rajkumar Sita gi likun thibagi natak adugi tangkak amada Sita di halakhi adubo Sita thiba thokiba yong ani adudi halakpa ukhide ayengba singna ngayak matungda makhoi ani halakadra haina khanki adubo makhoi ani di jail lagi adum
अहुमक नानथोक्तुना चेनखिबनी हाइरि थौदोक असिना मरम ओइरगा मफम अदुगी जेल की स्टाफ तरेट थबक्तगी सस्पेंड तौख्रे उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामीना थौदोक अदुगी मतंगदा थिजिननबा पाउताक पिख्रे महाराष्ट्र की हानगी मंत्री अमदी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मिहाट कमरी लेनना मुंबई पुलिस नमियोय अनि फारे हौखिबा थांजे नुमित मुंबईदा मसागी चही हुंबु तरुक सुरबा सकनायरबा नेता असि सखंगदबसिंगना मचानुपागी ऑफिस मनाक्ता महाकी थबाक अमदी पोक्की सरुक्ता नोंमैना कापलंबनी लीलावती हॉस्पिटल लाइकनखी मरु अहुम सुलौथोखी अदुबु कनबंगमखिदे बाबा सिद्दीकी मिहात चेनबा मियोय अनि असि मुंबई की गैंगस्टर लॉरेंस की मियोय सिंगने हाइना लोकल मीडिया रिपोर्ट सिंगदा फोंदोखरे फारब मियोय अनि अदुगी ममिंग कर्नल सिंह अमसुंग धर्मराज काश्यप कवी बाबा सिद्दीकी बिहार की पटना द पोखी यामना नहा ओइना राजनीति दा खोंग थांजिनखी भारत की जातीय कांग्रेस की मसा अमा ओइरिबा NSUI दा महाक अहानबो ओइना जॉइन तौखी नोंगचु बांद्रा विधानसभा केंद्र दगी अनिरक कांग्रेस MLA ओइना काखी थौदोक असिगी ममांगदा महाकी मथक्ता किहन खंगनबगी थौदोक लेबना मतम खरगी ममांगदगी लैंगाकना महाकपु जेट कैटेगरी सिक्योरिटी पीतुना लाखिबनी हाइरि असम की डिस्ट्रिक्ट मरीदा द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट असि राज्य असिगी तिनसुकिया डिब्रुगढ़ चराइदेव अमसुंग शिवसागर जिला मरी असिदा मखाताना था तरुक अमगा सांगदोकनख्रे बांग्लादेश थोखिबा इरांग अदुना मरम ओइरगा हाइरिबा जिला सिंह असिबु मखाताना डिस्टर्ब एरिया ओइना एक्ट असि अक्टोबर की तांग अमदगी हौरगा था तरुक अमगा मखाताना चनखिगनी हाइरि पनबयाई हौखिबा चहिदा जोरहाट गोलाघाट कार्बी आंगलोंग अमसुंग दिमा हसाउना चिंगबा जिलादगी अपासपा लौथोक्रबा मतुंगदा असम की हाइरिबा तिनसुकिया डिब्रुगढ़ चराइदेव अमसुंग शिवसागर जिला मरी असिदता अपासपा चनदुना लेरखिबनी कुमजा लिसिंग अनिगा कुनमरी की ओइना डेविड बेकर डेमिस हासाबिस अमसुंग जॉन जम्पर दा केमिस्ट्री दा नोबेल प्राइज पिननबा लौथोख्रे मना असि मखोय अहुम पुन्ना फंगमिनारगनी प्रोटीन स्ट्रक्चर डिजाइन दा मखोयना लौकिबा थौदांगबु सखंगलादुना नोबेल कमिटी की माइगेदगी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ना मखोय अहुम की मिंग लौथोकिबनी डेविड बेकर अमदी जॉन जम्पर USA दगिनी अदुगा डेमिस हासाबिस ना ब्रिटेन गिनी लिसिंग अनिगा कुनमरी की साहित्य द नोबेल मना खा कोरिया की AIB हान कांगदा महाकी मियोय पुंसी की तंगदु लेतादबा वाफम सिंगदा युमफम ओइबा सैरेंग वारी की दमक मना असि पिननबा स्वीडिश एकेडमीना स्टॉकहोम दा अक्टोबर की 10 दा लौथोख्रे मना असि लाक्लिबा दिसंबर की तांग 10 दा मसागी चही 53 सुरबी AIB हान कांगदा खुसिनगनी खा कोरिया की इहान हानबा अमदी एशिया की ओइना नुपी लगता लेमजनिंगाय ओइरबा मना असि फंगबा महाकना इहान हानबनी पनबयाय मसिगी ममांगदा महाकी नोबेल दी वेजिटेरियन दा इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2013 पीदुना इकाय खुमनख्रबनी अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना उत्तरा संगलेन सना कोनुंगना सिंदुना कंगला उत्तरा संगलेन सना कोनुंगदा क्वाकतानबगी थौरम पांगथोख्रे बदरपुर चियाली बिल्दगी लुपा करोड़ मरी रोंगी ओइगदबा हेरोइन फारे मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन की कुंतरुक सुबह मपोक कुमन थौरम जिरीबाम दा पांगथोख्रे हरिद्वार की जेल दा पांगथोखिबा रामलीला की तंका कमदा योंगी सक्तम लांखिबा फादोक अनि जेल दगी नाथोक्तुना चेनख्रे अमसुंग महाराष्ट्र की हानगी मंत्री अमदी NCP नेता बाबा सिद्दीकी मिहाट कमरी लेनना मुंबई पुलिस न मियोय अनि फारे लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की पाव संदोक जबा नसीगी ओइनदी मतंग असिदा लोइजरे।